Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ugcindezele u-subscribe button. Subscribe nje awubizi imali, kumahhala nje, akho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli udaba okulethele lona namhlanje. Lesi-ke sekuvele-ke insizwa laphana-ke iveza okucashile nokungaziwa laphana okuzovimba uJacob Zuma ukuthi-ke abe umongameli-ke. Yaveza-ke le nsizwa-ke, kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke. Ngikudlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke. Mina ngisacela kuwe laphana-ke ukuthi ungene ema-comment section ufike ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo lolu daba. Mase uyizwile-ke le kliphu-ke, mase ucindezela nebhathini laphana-ke usubscribe. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, akho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Hayi bafethu ishubile asamile namanje amazwi ami engangiwabekile mayelana ne-MK ukuthi njengoba siya kulolu khetho lolu into engiwaredi ngayo ukuphepha kwabantu. Miningi imibango la engase iqubuke. Kuthiwa ku-MK baqoka uJacob Zuma njengomholi, abahlehli zikame ezikamile ngokwestatement la sesolezwe. And ngithema ngifunda lento lena kuthiwa kahle kahle enye into eyinkinga-ke nje wabebe kuJacob Zuma la i-IEC ayimthatha umuntu osekwalahlwe icala and uJacob Zuma osekwalahlwe icala. Ithi MK yona imile iseka uJacob Zuma ukuthi abe phambili. Ukhumbuleke futhi ukuthi kunalento yokuthi umuntu ngeke azabe upresident uma ngabe ukuthi MK iyawina ekubeni ebeseke waba upresident before. Ithi MK zikamile uZuma phambili. Uyayibona inkinga? Uyayibona inkinga? And kunalento futhi ebikade ibangwa iqembu elibusayo ukuthi angaze kubangwa iemblem neMK. Yathi MK ayihlehli, i-emblem yamo. So ziningi inkinga engase zibe khona. Mina nje into engiwaredi ngayo mfethu ukuphepha kwabantu nanokuthi kungaqubuki udlame, luphephe ukhetho, kuvotwe kahle, ungaphikiswana futhi ingaxatshwana ngoba hayi into esayibona kulo yanyaka la eKZN kulimala abantu ngalesi sikhathi lesebhedu kuluthwa engazuthi ngangaphinde yenzeke, yonke into ingahamba kahle. Kodwa okwamanje ayakuthembisi mfethu indlela okuyiyona. Ziningi izinto ezingabangwa la.